Ama sa pina hiji video hin vezo se na bon chawin salam kahin bolin. Tu ni kasei nom chu hi le tu atha be a WhatsApp policy tha chung changa hi mi tam ta ilungim uvin keima ta jong kana lungim min ai wanga chu policy ho chu hoi ta kahin simin kahin ve in hi lewan chu ki chat na ding be se ompon ai wanga ki chat lo thei jong hi poi azi chu pihamiti le hichi policy a ko na chu thil tam ta hi Facebook nga hi che di hitai ke ti hin na chu chok an khungai ta rutin ama sa pe na WhatsApp messages ho hi private account ho hi event le text message ho hu event le end to end encryption ke ti in hichi end to end encryption ko hi le koi ma third party involved lo nang ma le na thot ngu ki ka bo chu message moving koi man retrieve about hello de ekiti in hi ai wanga chu le ipipen hi ham Facebook in akila ti pa chu hin na $1 million question chu chu ho het masang win chun neu khat ga nung chi kit le hen 2014 na hi Facebook in WhatsApp hi 22 billion anake chowe hin na chu business perspective a chu hai ta event will le chun ipi ake chowa ai le chun ipi benefit amu diu ham WhatsApp ma ko na chu hin na hi cha benefit ho chu hi le to WhatsApp is a pau a ko na Facebook in benefit amu ding ho hi le bele chun message wan chu akimu poi personal text message wan chu akimu poi Facebook in retrieve about thei pon koi ma in retrieve about thei poi ai wanga chu ipiham amu chu hi le chun phone model na phone na choipa a model amu deu a operating system amu theyu na battery na phone battery percentage na na battery life amu theyu na network amu theyu network te chun na sim network na signal pa ko signal strength amu theyu IP address ki san amu theyu time zone amu theyu holai anu uma holai na holai muna ko na thilna bol ham ti het theyu abana na profile picture amu theyu na status na min chulet na contact details ho chamu theyu hi hi cho tam ta hi event le hin ima chalo the khat chu hi nai na ai wanga chu message akimu poi tia chu ignore bol thelo he because hi chi thema ko na hu mi thil hi ahung che sangji in hi example WhatsApp hi cham chakhat aku achom ben ki koi hen lang hi le Facebook nga hu news feed na hu iti advertisement hung ham ti i het nom diong kata sanin na hi che advertisement hu hi le piti hung ham ti le example tu ni a hi lo le zani a chu na golpa na loi nu kom ai lo le na loi te khat kom ma Facebook messenger a na dei chat khat ai lo na ki cho got khat chu na sei le chun a next day or within 48 hours on the news feed na chu a reference ho chu na mu di he hita chu Facebook khun mi advertisement na hu abol he na hita banga chu to chu na thil hi za na nga den detail Facebook in anei theile chu ipi abol thei di ham na thil tam ta abol thei di hin chi za chu ama sape na hi Facebook chu chu hita chu Facebook in abol zi hin ai wanga to hi WhatsApp ka jang nom ten tani na ti le maximum protection na ki bol diu dan chu na point number 1 na profile picture na koi lo diu point number 2 na status na koi lo diu point number 3 na min nong WhatsApp ma na min nong ku na min a hi lo na koi ding chule na contact chu hin min chule WhatsApp ma khu account ni ki hong the hin na khat chu personal account khat chu le business account khu end to end encryption hi pun a hi lo je a chu business account to one chat and a bol hi be un akoi ko hi jong le chat na bol lo diu hi chi a ko na ho am ho in data retrieve a ki bol thiu business account ho chu a hin thot le okay fine
kichai ta chatting wa bol hit win because example small example ga saying na business account khat na hi thil nei khat la chun na bank details nan pet tai ti taw te na bank details a ko na chu amu diu hitan Facebook na moding or Facebook hilowa third party na moding hin na hi cha ko na chu boina tam ta su the hi ti chu I het diwa ka de hin ai wa nga chu ho hi avoid ball thei chana chu bolding chu le Facebook na messages ho hi iti leak ham iti le Google Drive a backup ati ball zi te le kun Google Drive hu encryption hi kita poi end-to-end encryption hi pon Google Drive a ko na hu leak zi a hi leak thei zong a hi example 2014 lang le 2 nights any WhatsApp messages leak hu a phone wa ko na hu maybe na Google Drive ana backup zi wa ko leak kha zi hi WhatsApp man na messages hoy Google Drive backup ball lo holding hi I ball le chun privacy mang tai ti na chu hi zinge to WhatsApp tailo adang ipi umam iti le signal kiti app omin Telegram kiti app ome signal le Telegram hi le zanya chu ne ka hin sei tan na hin sei kit leng signal la hu within 24 hours messages who automatically delete a his tai na phone ako na nang phone ako delete ding ama phone ako na yung delete ding hitai messages ho within 24 hours aba na tiza achu save a hi chule ani na achu hi le telegram ko hi le koi ma involvement a poi achang se hi in data yang ku amho ako a safe pin ni end-to-end encryption hiin a safe koi ma to involvement no nei po koi ma third party yang involve hi po Telegram sunga hi example to a Facebook in Telegram WhatsApp a chot ja chu Facebook in thu nei tabanga khu na Telegram hi koi ma thu nei lo Telegram is the Telegram bo hi zingi ti kan say no me ti ja chu tu le achung langa point tam ta ka hin sei ho ipita contact details name profile picture battery la achu khat ka hin sei chu IP address na IP address ko hi le chun VPN na nei nga ye VPN khu na ki download wa le na IP address ki hide the hi ti chu he le a chom lam pe na ka hin sei nom chu na hita chu ei ma ki value a phapen chu za loading because we tend to make mistake na छोटा गलती I ball zi hin chachu we tend to make mistakes chi mistake to avoid I ball thaila chun apha I ball thaila le wan chun iza lo wa pha chule signal le Telegram chu za thai WhatsApp jang nom ten im wa le chun achunga kasei ho chu na limu na profile picture ru na menu na status u chu hide ball tan chule adang khat hin sei be kit leng WhatsApp group WhatsApp group ma khu media ho na ka kitile video photos audio ho automatically download pa khu settings ana chewa off na ki ball che dio hi cha ko na yong khu retrieve na ki ball the hi data ho third party na ball the u hi a policy chu hai ta sim leo chun na mu dio hi tai ti chu he ka sei nom chu Kakipah na bon cha bin have a good day. Thank you.